mayam bumna maputtaram na oksari ngasidi aigi mang tu urise khamenasin bini khamenasin bigi maram dakar tawjege aduga akoina khamenasin bi je thagarba matung khulolakpa het thabaga nami mai mani subaga koina tohoba yaba khar leiko aduga khulolakpa kan sum toba yaba khar lei adu singdo mayam da dum hajirake laina tina adu makhong patpa pumba maraje patlaga siba lepkang kangba singu makha tholakani ko masi thoktana bagi damakta koina toba yaba khar mayam da hajirake aduga hujiti nongju thaju thabanina nongju tha dum oira dabni ko yam section gadami ising helan bamdi suya yadre magi de suri ising lehendaba wa early blight ko balla kani ko masi gumba je khar section thorang khar lokalaga fajana sena sat kadabani kai gum blight lak po hogi tar gadi khar wani tuni yari gai hana mangjong na schedule ma semaga to baya khar I hajira ke yingme si ko magi stage si lere I hapta ani muki mamang da tha ki butuni ko masida lai sine ko masi je ising hen bagi sibu oiba su yai aduga koi gi mara jingje kopphai su jana patlaka pummaga sibu oiram su yai ko masi gumba se sidagi ngak thokna bani na mayam da hajira ka du je aduga atai pambi kai sidi kem tok de ko kem tok de hai tar ka jo khoina hidak se tha da bdi ya de ko schedule ma semaga tha du ne ba kari tawga de ki habi du masi dam ga yaw re ko masi phukta laga yenge ta mara je ising hen bagi male ko si ising hen bo ke oi dui ni mara je pat pa main oi dak si mong pa ta ki ba ko dena ising je patana lai ba mong la super maroi ma je masida urese khamenasin bingak ta tha dui ni ko symbol chin tor ba jaga ga ise khamenasin bingak ta tha dui ni mamang da si je iceberg lettuce ka thabi khara ga tharam mafam ni ko hauji iceberg lettuce ka khamenasin bijiga pulap thajan dui ni ko mix cropping oina aduga khamenasin bidi nongju tha tha base nang mamang da sudum haijegre laina tina dum kan gani yari gai koi inin gi sang ju wangkala kanda early blight kumbase lak andana bagi haitare koina mangjong na schedule ma semaga 15 days ta semgra ada 10 days ta semgra dum yare hauji khar kungna hapta da bu kapi hoibani adu chana haina jega ngamgoda ba numira ma sembira ga dum tobiro ai gi 15 days ta seme yenga se ko kai to ko de early blight kumba lak pa de ngak thok na ba duga kai mara je patlaga haji ki tumaina sibido dum thok tana bi dum ta kari section thorang lokat pa ya ge haibido nyam da jarak pambi di loina chaw je phajara bani ko leiri gai si de ma je adum atang ban nang dui ni ko hoji khamenasin bi thaba dum yari char lai tar ga di thajan biro adu khul la su dum yari ko sida koina tin gumba ta dana bi tamukta insecticide am ga fungicide am ga yala dum kapi ba su kai de tuka yari ga de copper base fungicide oi ba ma mix tor oi na kapi ro ko kapa matam da ye nga si ko hoji hidak to usara ki hai gi mang da uri ba sigi hidak sini ko ina season aisha sijina hoige copper oxychloride se sijina karan kan sijina ga matam da ngasai ki khamenasin bi ju hong to khraba matung numi manga nim ko surakan da ma se dum mara wai bi tap da dum phajana hingi adugi matam duda koina ising 15 liter oi ba keno juda pam do isara ising do isara ko ado koina 30 gram je mix toraga makhong ni da pumna mara phawna ba chai bi bai tare adu matung da gi ti koi 15 days kanaraga mathak ta dum ka pa yare dum marak ta ju dum hoji ki makhong da dum hebi ba ka sukai ti ko pam bi yam chaw dringai gi ti yari gai di anira kumba hebi ro ko koi gi ngasai gi numi mangani subai do dama hebi ra ba adu matung da after 15 days later ga makhong da hebi ba ngasai pambi tu ni yam ka hena chaw dringai gi anira kumba makhong ji da hebi hoba adu matung dai ti koi mathak to ina 15 days kanaraga hayang wai bo dum ka pa yare ko hawi ki nong du thani na inin je thum chang wang kai di blight kumba je dum lak kane ko masi lak tana bi tam tai tare se je koi gi charge pi ingai da makhong nangjel laga pachal laga siba khot pa do adu da su yam pha bani ko je season agiro pambi se dum chawra bani mai marak se to aina lapna ba se fit ani lapna re ko adu marak sida ina iceberg le ta sama ma hapchen bani sumaina mai hapchen le je aina ma hapchen bani ko adu ka sigi pambi je sigi stage se opan europa kan da mutang ga heavy ro aina sa hai gi bido ni mangani muk suropa kan da pambi dina phajana hinge har kan da amu heira ba kai fast gi na copper base phangi ja ba copper oxychloride to dum hayu ko yai aduga
ꯃꯩꯔꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯅꯤꯟꯁꯦ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯇꯤꯟ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯟꯕꯤꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯤꯟ ꯀꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯛꯄ ꯎꯔꯛꯑꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯇꯥꯒꯦꯔꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯔꯥ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯖꯔ ꯂꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥ ꯀꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯅꯥ ꯀꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯣꯒꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣꯄꯔ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯒꯤꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅ ꯍꯩꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯟ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯆꯒꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ